Kubor nakaslem jong unongsan hima. Naki ground report ni yo belum naki ketong di ni. Ini dah jadi kemen terus kan. Nanti habis di kat nomor di lesai hilat tu. Kamangin indan hi haka lenti ben tahu sopan. Pis tu umno sha rilung garo ta pi Hari dong karo minang sendiri ai tambah ngidon potential tambah South League konstituensi. Benda ini kisau masalah haat ngidon hakman. Jadi kerman ba dong DA tu kawai tu di beliau ni. pila ekran lupa mata nama lain no banno kini ta sarkar nomor stang sha Sama nomor ba ini baru kasong makin nombor ni. Kan marpan ni result dia banyak keren tu lah orang Indonesia keren. Panjang. Mereka siapa dia tergolong dalam ni result. himanta biswai ong ba ke BJP ke terbe sarkar kemut ke UDP buat BJP PP lah na Mantap sepangat tama. Tambah keberi bagi UDP jadi ini yang bagi no bawan kerja. Mereka minggu jadi BJP dia. mana benda chief minister no melang Ketua ketika hok dong di parliamentary party tembut kiba job selesai kita song ni ke parliamentary party meeting kita jet lagi. pada NPP dah pada ekran telah penetrelang Ya. setengah sha ada Tang saya nombor kita batai ni yang berkan yang bernaikkan. Tika pisah ke igum no ane maki ong do kita kampai ba kita kampisa bahaswa arsi lai segi cuma tebut pi objektif no kita tong di pi Kapisa ti kumbangi si om baru-baru terkaya tahu ba buat ki ketom tumi iba don ngajin tu bahar iba don kataka sab man sakri ba andre haka tuat bor kalian kapisa kisah adam no. hane Shillong City kan no pi Shillong City tinggi dalam samut ikan dia ni firman makin job rasa. Pemangalaong ni nyempat ai kedua komitmen dia no nomor bagi semua saya bagi nombor dalam nanti lagi. Tu kumbakalong mentang ingin dan jadi semua tak ada ini. Ini bukan parti Kongres mereka KMC kelihatan siapa kanu government form termai claim minus NPP BJP atau kerja stand kayak UDP kan Kumbakalong mentang ingin empat explore any possibility with any party nomor bagi scam bagi nombor yang saya dalam nanti dah. The question bangin agree to TMC and Congress policy does not arise, nor to go with Conrad and Himanta Kataruga does not arise, because the numbers will finally dictate. considering experience of people working in three NPP last last government will you be inclined again to join any NPP BJP government See, I ngahap pilihan setuju ia jeng juba ba ki number hi kensem dalam nanti. Inclination, disinclination come arise. considering that you have been campaigning against the NPP you have been questioning their being sidelined and everything but it won't be like you are betraying the people because you have campaigned against the party and at the end you're going back with the same party to join also It all depends what kind of NPP returns. The multiple factors. We campaign against that NPP that was with us in the government. Now the NPP that will be coming tomorrow, we don't know. come to chief minister kasi na kani stand yung party as a whole No. We have not adopted any such stand. It is a sentiment that is shared by a section of the candidates or maybe certain leaders from within the party, but it is not a stand of the party. kuno pi kani klara daga project congress kani international football stadium kani state university klara siguro kani juduk bakara gini sini
Kedai jeng sisa kata. Ini kenwan sikam ba kan ikanti inyo ano chief minister dari tang nasyani dari ni ke ni kwa manyo siam pandai na parti jumi.